In lepo zdrav vsem, dobrodošli na moj YouTube kanal, edino z vami. Danes bomo začeli novi serial po imenu Minecraft Jamsko preživetje. Upam, da vam bo ta video všeč, ker če bo, ne pozabite lajkat, se subscribat in tako dalje in tako dalje. Pravilo tega jamskega preživetja je, dejansko ne smeš nič vzeti izven jame. Samo znotraj jame smo lahko in od tam lahko samo stvari jemljemo. To je pravilo number one, edino, itak se ne moramo spavnati v jami not, tako da bomo mogli dejansko priti do jame. Ampak nima veze, ker vaša dinos je se spomnil, da gre en seed na internetu najti, v katerem je tudi jama blizu, Mineshaft, katerega bomo itak zelo rabili. To je seed, ki hočete, da sledite serial. Poleg imate tu seed, bom pustil doli v deskripciji videa, znači palta like bi vas brat. Bom se dal jamsko preživetje. In lahko štartam. Upam, da se dansko tu spavnamo poleg. Dansko imamo full rabili ta Mineshaft, tako da to moramo najti, ker reče ne vem, kaj bomo preživeli. Upam, da je dansko tu zdaj full blizu neki jama, tako ne vem, kje je točno ta jama, ker nisem raziskal preden sem začel video bravo. Ali nisi prišel pripravljen? Nisi prišel bravo. Hrano itak ne smem nič jemljati tu. Aha, tu pa je že neka jama. Upam, da je dansko to. Oh, yes, mislim, da je to. Nice, mislim, da je to celo to. Vi ne vem, če sploh kaj vidite. A lahko jaz video settings, bright, vse na bright. Oh shit, to pa ni dobro. Oh, to je kar težek challenge. To je full težek challenge dejansko. Upam, da imam prosto pot, ker ne vem, kako bom skozi jamo prišel dejansko. Ok, tu je portal, ampak ne smemo nič portala vzeti. Tu ni tam se vidi neka jama. Jamsko preživetje. To bo zanimivo še, ha? Tako da, challenge nam je, da prijemo do 50 lajkov. Gremo do 50 lajkov ta video. In mi bo to povedal, da nadaljuje. Joj, dober začetek. Moj bog. Kaj si ti, Anor? Alo, to je preveč težko, stari. Jaz sam hočem Mineshaft najti. A je kakšen Mineshaft tu mogoče? Kje se nahaja tam? Gor se zir ne nahaja. Jo, Mineshaft je tu. Nice. Nice, ok. To pomeni, da če zdaj najdemo chest, da smo ful na dobri poti dansko. Pa, kam naj zdaj grem? Chest, nice. Dobro, da ni pajko, stari. Tako sreče imam, da ni pajko tu okoli. Oh shit, čujem pajka. Ne, please, no. Yes, rana, diamonds. Gremo, mrbom. Nice, zelo dober začetek. Zelo slabo. Nisem vsega pobral, stari. Ravno sem pobral, ok, da se nahilam, stari. O moj bog, stari, to pa, to je zelo nevarno. Jaz rabim čim več tega, Mineshaft imamo, wood imamo, zdaj si moram narediti crafting table rabim, pa si narediti match. Potem, a pa kramp da bi si naredil, ne morem kramp narediti, če. Imam idejo, vse imam idejo, kam naredil. Ja, to rabim, tebe stike rabim. Ne, to ni stik, what the fuck. Crafting table, ja, to rabim, itak, mislim, nije druge. Rabim hitro si pickaxe narediti, pickaxe, hitro moram dobiti pickaxe. Nice, 3 imam, za pickaxe že imam. Oh, fuck, ne, nijam. Ne, še bolj globoko moram iti. Rabim samo 2 rabim. To je vse, kar rabim, samo 2 stika rabim. Mislim, 2, to je planka, ali kaj je to? Beži. O, bi se tako zataknil not. Haha, noob. What a noob, man. Čekaj, se pa rabim. Boom, nice. Rabim tu, da se zabildam tu not. Moram se zaščititi, potem pa, da si ustanovim vse, vzpostavim vse, kaj moram to neko bazico tu. Ok, tak je čisto vrej, ok, tak bomo naredili. Pa, a da bi naredil to tak. To tak ne more tu skozi priti, to je vrej. Ok, to bom rabo. Kaj je to neki seed? Melon seeds. Ja, to rabim. Zemljo rabim, stari. Zemljo pa imam tu poleg. Nice. Ok, to bomo še naredili. Match bi si mogel narediti, definitivno. Jaz rabim match. Ful imamo sreče, da se je dansko to spavnalo tu. To ti čestim vse. Ok, noben ga ni tu. Tu bom lepo še naredil tak. Evo ga, odlično. Zemljo rabim. Odlično. Zelo dober začetek. Ful dober začetek, zelo dobro.
Vodo nijem. O ne. Brez vode ne morem. To sem pozabil. V bistvu bomo mogli še vodo iti najti. To pa zdaj ni dobro. Iron. Rajem iron. Tu sem še imel neki not. 6 seedsov, nice. Nice name tag. Oh shit. Nice. Tu je še en chest bil neki. Kje je ta chest? Ne, sem jo tak dansko. Oh shit, jaz sem full low. Beži. Bežimo tu. 2 creepera, stari. To bom vse pobral. Ok. Jaz se več nam heco. To več ni varno sploh. Unlucky. Nisem dobil oni brez tega efekta, ko mi da to lakoto, ali kaj je že. Ok, to je bilo dejansko zdaj napeto. Tako da v bistvu za varnost nas in vseh dobrih ljudi, gledalcev vas, bom tu končal ta video. In če prijemo do 50 lajkov, nadaljujemo ta serial, ker jaz mislim, da bo dejansko to full hardcore preživetje in zelo zanimivo bo. Tako da, če vam bo všeč, se ne pozabite naročiti in hvala vam za gled tega videa. Ljubil vas vaš brat Dinos in adios.